Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure TV. Iyakure TV ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya gatatu ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2025. Sangwa kaze rero muri aya makuru yacu. Niba utarakanda kuri subscribe, aka ni akanya keza ko kubikora. Kanda kuri like kandi wibuke no gusangiza abandi ibiganiro byacu. Indege ebyiri z'igisirikare cya Fardc zaraye ziguye ku kibuga cy'indege i Bujumbura. Amakuru yizewe twamenye aremeza yuko Fardc n'igisirikare cy'u Burundi barimo gutegura urugamba rukomeye rugamije kwigiza inyuma abarwanyi ba M23. Ndasubiramwo. Fardc n'igisirikare cy'u Burundi barimo gutegura intambara ikomeye igamije kwigarurira agace ka Bukavu n'umujyi wa Goma. Ku mugoroba w'igenekerezo rya kabiri uku kwezi kwa karindwi, indege ebyiri zikomeye cyane z'igisirikare cya Congo zaraye ziguye ku kibuga cy'indege i Bujumbura. Izi ndege zasangaga izindi ndege zigera kuri 3 z'igisirikare cya Congo zisanzwe mu gihugu cy'u Burundi. Hano mu Burundi kandi hari za drone z'intambara z'igisirikare cya Congo. Ibingibi byose biriyongeraho ibikoresho bya gisirikare by'abasirikare ba Fardc byavuye muri Congo bikanyura mu Rwanda bikerekeza muri Tanzania bikavayo byerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Ibingibi byose rero Uburundi na Congo barimo kubikoresha kandi ngo barimo kwitegura intambara ikomeye cyane, aho Uburundi na Congo bagiye gutangiza ibitero bikomeye bigamije kwirukana M23 mu duce irimo kugenzura. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza neza ko imyiteguro y'intambara bayigeze kure. Igihugu cya Afurika y'Epfo ndetse n'igihugu cy'Ububirigi nabo bakomeje gukora ibishoboka byose ngo bafashe Fardc n'u Burundi mu gutangiza ibitero karundura bigamije kwigarurira umujyi wa Bukavu ndetse n'umujyi wa Goma. Hari amakuru yizewe yemeza ko inzobere mu bya gisirikare zavuye mu Bubirigi zirimo gutanga imyimenyerezo ikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ndetse amakuru akemeza ko intasi zo mu Bubirigi arizo zirimo gutanga amakuru y'ubutasi ku gisirikare cya Congo n'igihugu cy'u Burundi. Nyuma yaho u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo basinye amasezerano y'amahoro bakayashyiraho umukono i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, impuguke mu bya politike ziravuga yuko aya masezerano nta kintu azageraho. Ubutegetsi bwa Congo bukomeje gukorana na FDLR ndetse ngo ntabwo Congo ishobora kurandura ndetse no gutsinsura izi nyeshyamba za FDLR zibangamiye cyane umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Nyuma rero y'aho amasezerano asinywe, ubungubu ibimenyetso byose birerekana ko ahubwo aribwo intambara ikomeye igiye gutangura mu buseruko bwa Congo ndetse no mu karere k'ibiyaga binini. Hari ibimenyetso byinshi byerekana ko intambara ikomeye irimo gututumba. Indege z'intambara za Fardc zikomeje kwiyongera mu gihugu cy'u Burundi. Ibitwaro bikomeye by'igisirikare cya Congo byamaze kugera mu Burundi. Ndetse amakuru yizewe aremeza ko General Pacifique Masunzu amaze iminsi agenderera igihugu cy'u Burundi, aho asura abasirikare ba Congo bari mu Burundi ndetse akabonana n'abarongoye igisirikare cy'u Burundi barimo gutegura urugamba rukomeye rugamije kwirukana M23 mu mujyi wa Bukavu ndetse na Goma.
Hari ibindi bimenyetso kandi byerekana yuko igihugu cy'Ububiligi ndetse n'igihugu cya Afurika y'Epfo barimo gufasha Uburundi na Congo mu gutangiza intambara ikomeye mu buseruko bwa Congo, bakirukana M23 mu duce irimo kugenzura. Indege zigera kuri 3 z'igisirikare cya Afurika y'Epfo nazo zageze mu gihugu cy'Uburundi. Hari drone zikomeye cyane z'igisirikare cy'Ububiligi nazo zikomeje kwiyongera mu Burundi, ndetse intwaro z'abasirikare ba Fardc zageze mu Burundi nazo ni ikindi kimenyetso cyerekana ko Uburundi na Congo barimo kwitegura intambara ikomeye mu karere k'ibiyaga binini. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza yuko urugamba rurimo gutegurwa kandi ko abasirikare ba Congo n'abasirikare b'u Burundi baryamiye amajanja. Muri iyi minsi kandi imirwano ikomeye irimo kubica bigacika muri Kivu y'Amajyepfo. Mu gace ka Uvira abarwanyi ba M23 barimo guhangana mu buryo bukomeye n'abasirikare b'u Burundi. Mu minsi ishize indege y'abarwanyi ba M23 yarashwe n'igisirikare cya Congo. Mu itangazo ryasohowe n'igisirikare cya Congo bavuze ko indege idafite ibirango yavogereye ikirere cya Congo maze Fardc ikayirasa. Amakuru twamenye kandi yemejwe n'amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi nuko indege za Sukoyi ndetse na drone z'igisirikare cya Congo zahagurukiye ku kibuga cy'indege i Bujumbura maze zikanyura hejuru ya Uvira zikajya kurasa mu Minembwe. Izi ndege zahagurutse i Bujumbura nizo zarashe indege ya gisivile hariya ku kibuga cy'indege cya Minembwe. Abarwanyi ba M23 nabo barakubita agatoki ku kandi bakavuga ko ibi bikorwa byakozwe na Fardc byanga bikunda bagomba kuzayihana kandi bakihorera. Kuri ubu ngubu rero biragaragara yuko impande zombi zirimo gutegura imirwano. Iby'amasezerano y'amahoro bishobora rwose kugonga urukuta. Abarwanyi ba M23 muri aya mezi 3 yonyine ashize bamaze kwinjiza abarwanyi barenga 15,000 mu gisirikare, ndetse ku munsi w'ejo abasirikare barenga 8,000 binjiye mu nyeshyamba za M23 hariya muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'abandi muri Kivu y'Amajyepfo. Kugeza ubu rero ivyabona byose birerekana yuko intambara ikomeye igiye kubura. M23 irimo kwinjiza abasirikare benshi, ndetse igisirikare cya Congo kirimo gukorana n'igisirikare cy'u Burundi aho barimo gufashwa n'igisirikare cya Afurika y'Epfo ndetse n'Ububiligi mu gutangiza ibitero karundura ku barwanyi ba M23. Amasezerano ya Washington hagati y'u Rwanda na Congo yateganyaga yuko imirwano igomba guhagarara hagati y'impande zirimo kurwana mu buseruko bwa Congo. Nyamara nyuma yo gusinya aya masezerano biragaragara yuko ahubwo impande zose zirimo gutegura urugamba. Abarwanyi ba M23 baravuga yuko biteguye kwirwanaho, ndetse bamaze iminsi bashinja ubutegetsi bwa Congo kubashotora no kubagabaho ibitero bikomeye cyane cyane mu gace ka Minembwe. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko ibikoresho byinshi bya Fardc byagiye mu gihugu cy'u Burundi. Amasoko yacu kandi akemeza ko indege z'igisirikare cya Afurika y'Epfo zagiye zisimburana mu Burundi zizanye ibikoresho by'intambara, ndetse hari n'amakuru avuga yuko igihugu cya Tanzania nacyo cyaba kirimo kwitegura kwinjira muri iyi ntambara, aho ngo kizarungika abakomando kabuhariwe maze ngo bakajya kwihorera kuri M23 yabirukanye mu buseruko bwa Congo shishitabona. Ibihugu bya Fardc bifite umujinya, cyane cyane Tanzania na Afurika y'Epfo bafite umujinya wo kuba M23 yarabirukanye muri Congo ikabirukana nk'amasega yatsinzwe urugamba. M23 yagose abasirikare ba Fardc mu mujyi wa Goma ubwo zino nyeshyamba zari zimaze gufata uyu mujyi wa Goma. Byabaye ikimwaro gikomeye ku basirikare ba Fardc biganjemo abo muri Afurika y'Epfo ndetse na Tanzania.
nyuma yaho M23 yabirukanye mu mujyi wa Goma shishitabona bava muri uyu mujyi wa Goma bafite ikimwaro nk'ingabo zatsinzwe. Ibingibi rero ngo byakuruye inzika ikomeye hagati ya M23 na bano basirikare bo muri Fardc cyane cyane Afurika y'Epfo na Tanzania. Biravugwa rero ko Afurika y'Epfo na Tanzania baba barimo gutegura abakomando kabuhariwe bazagaruka muri Congo maze bagatanga isomo ry'imirwanire kuri zino nyeshyamba za makenga bagamije kwihorera ndetse no guca agasuzuguro bavuga yuko bagaragarijwe na zino nyeshyamba za M23. Mu gihe rero amasoko yacu yose yemeza ko urugamba rwaba rugiye kongera gutangira bushyashya ndetse intambara ikomeye ikaba aribwo igiye gutangira muri Congo, raporo y'impuguke za Loni nayo yahishuye ibindi bintu byinshi bitandukanye. Raporo y'impuguke za Loni ku bibazo by'umutekano muke mu buseruko bwa Congo irashinja igihugu cy'u Rwanda gufasha abarwanyi ba M23 ndetse iyi raporo ikavuga yuko u Rwanda rwaba rushaka kwigarurira uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Iyi raporo y'impuguke za Loni kandi iravuga yuko u Rwanda rutanga amabwiriza ku barwanyi ba M23 ndetse iyi raporo igaragaza amazina y'abajenerali b'igisirikare cy'u Rwanda batanga amabwiriza ndetse bagafasha M23 babinyujije kuri Generali Makenga urongoye igisirikare bakabinyuza kuri Bertrand Bisimwa arongoye M23 mu buryo bwa politike ndetse bakanabinyuza kuri Colonel Nzenze arongoye service de renseignement z'abarwanyi ba M23. Iyi raporo y'impuguke za Loni kandi ivuga yuko u Rwanda rurimo kwitegura kohereza General Laurent Nkunda muri Congo kugira ngo ajye guhuza abarwanyi ba M23 batangiye kugirana ibibazo indani muri M23. Iyi raporo y'impuguke za Loni ivuga yuko muri M23 harimo ibibazo by'indyane bifatiye ku kuba Joseph Kabila yaraje mu buseruko bwa Congo. Bamwe bavuga ko Joseph Kabila atagombaga kwakirwa, abandi bakavuga ko Joseph Kabila agomba gufatanya nabo urugamba. Ibingibi rero ngo byateye indyane muri M23. U Rwanda rero ngo rurashaka kohereza General Laurent Nkunda muri Congo kugira ngo ajye guhuza impande zishyamiranye ndetse agarura ubumwe mu barwanyi ba M23. Ibi byose nibivugwa n'izi mpuguke za Loni muri raporo yazo. Muri iyi raporo y'impuguke za Loni kandi bavuga ko u Rwanda rukomeje kwiba amabuye y'agaciro y'ingenzi muri Congo. Ni amabuye ari strategique arimo gushakishwa cyane irya nino ku isi. U Rwanda ngo rwashyize ikiganza cyarwo kuri aya mabuye y'agaciro ya Congo. Niko izi mpuguke za Loni zibisigura muri iyi raporo yazo. Muri iyi raporo y'impuguke za Loni kandi bavuga ko M23 irimo kwinjiza abakongomani benshi mu gisirikare cyabo kugira ngo yerekane yuko igizwe n'abakongomani gusa ndetse ivaneho ibivugwa yuko ifashwa n'igihugu cy'u Rwanda ndetse ko abasirikare b'u Rwanda bayitera inkunga. Iyi raporo y'impuguke za Loni kandi igaragaza yuko ubutegetsi bwa Congo bukorana n'abarwanyi ba FDLR. Iyi raporo y'impuguke za Loni hari byinshi ivuga ku mirwano ibera mu buseruko bwa Congo. U Rwanda rubajijwe icyo ruvuga kuri iyi raporo y'impuguke za Loni irushinja yuko rushaka kwigarurira uburasirazuba bwa Congo. Ikarushinja ko rufasha M23 ndetse ikarushinja yuko rwiba amabuye y'agaciro muri Congo. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yoranda Makoro yavuze yuko izi mpuguke za Loni zabogamye kandi zikirengagiza ukuri. Madame Yoranda Makoro yateye utwatsi iby'iyi raporo ndetse avuga yuko izi mpuguke zirengagije impungenge z'umutekano w'u Rwanda ubangamiwe cyane n'inyeshyamba za FDLR.